olulimi lwaitu olw'omukikaali nitweyongerayo mu kakiweka akakabiri. Omukama bw'aba aikaliire orundi kwikaara bakuweta kusinga. Amakuru omukama bw'aba aikaliire bagamba asingire, kandi obwaimuka haikaliire kukuba bagamba omukama akukuba, nikimanyisa akwimuka haikaliire. Omukama kabumba kibagamba akulibata orundi akulubata, baitu bagamba akwiha ebyemu. Kandi omukama obwayemeera bagamba akusimba. Omukama obwaija orundi bwazooka bagamba kuboneka. Omukama kabumba abonekere. Omukama taseka ayera. Amakuru okuseka kw'omukama kuba kwera. Omukama kabumba tabihirwa baitu akiga. Amakuru okubihirwa bakweta kukiga. Leka tweyongereyo mu kakiweka kandi akakasatu, kandi nsigaire ndi pako basaija mpungu Amoti omusiita arukwera. Kitara TV, kwegesa kumanyisa.